Ready? Normal nga daga na. 4, 3, 2, go! action! Boom! Good morning mga kalakwatcha. So natakaron. Good morning mga kalakwatcha. Yeah! So kadlawon pa no. Kupay taos sa dalan. Nakita niyo sa title, hugasak pa dulong. So adto pa ko Danau Port para sa kay barko pa daw Camotes. So alas 4 na. Medyo late po gamay. Kay 5:30 ba ang first trip sa barko. So yes, latay laan. Pero di ni siya na laglaag lang kay na ako puto shoot dito. Uy na. Di lang siya laglaag lang. So makasorry ta pero di ta makaligo or maka lingaw-lingaw. Yeah, pero talo enjoy yun samtang ga trabaho ta. So let's go. Okay. A few moments later. Napamis. Excited. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. This is God. So, ako nasundan is last na pero naay mga wala kasakay so gibaligyan na akong ticket. So, yes, worth it kaita no. Sige. Let's go. Hi, morning. Thank you, sir. Yehey!
What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I wanna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. A few moments later. Alright, so mission pass, respect pass. Sa Camotes. Alright. So ang problema na ako karon, gas ako padulong. Kay murag way signal diri dapita. Ay nana. So arian ako sa ako ang kan 20 na to. Paabot lang ta sa musugat na ta dere giwatay kay ila. So yes, dara day ilang pantalan. So grabe ka tinaw no. So pantalan pa lang gani lami na kay ligo. Alright. So yeah. Let's go. Ay paabot. Mudlong. Kamu dah suka ini, Bang? Alright. Ay signal dari kita. Yes, ma-on niya to ang sundo guys. Familiar lang sa picture so may ito ano. Familiar ako sa ito. Bus.
nata karon sa Lake Denao. So diri ang first spot na mo para sa photo shoot. Yeah, so right. So ganina na wala na ako maisgot. So ayos kayo atang kliyente karon very accommodating kayo sila. So kontag pa lang sugat na unahan og breakfast. Yeah. Sorry sa ako sa palibot para ma-check na ako kung asa yung mas okay nga spot. So work ako karon sa yan zipline diri. So diri ang zipline padung dito island. So di kanta mo try kay sa ako naging unsad nasa nata diri para trabaho. So let's go. Padaw kami sa island sa Lake Denao. Yeah. A few moments later. Ready? 4. Lingi niya, ma'am, ha? Lingi sa layo. Yeah. Ayaw na ba i-jog lingi? Okay, mawa man mo ako. Yeah. 4, 3, 2, go! Idagan gi. Idagan din, ma'am. Go! What is like the sun that lights up my whole world? One eternity later. Boom. So yes. Time check. Saan ang oras sa karon? Alright. So 6:38 na. Yes. Nakita ng photoshoot karon. So yes, naagapon ko sa Camotes. So na ako karon sa San Francisco and yeah, na ako dali karon nag-stay. So grabe, train kayo karon ng grabe. Protein lang energy, kuta kayong otak, pressure kayo ko. Pero at least nag-enjoy lang gihapon. So maligo sa ko kay magduman kami dinner nila yung mom sa kariot na siya kainin. So yes, naman ako kaligo. So cheers na kariot na rin. So tanong sa mga shots. Okay ba? Let's go. A few moments later. Boom. So alright. Ay mga kalakwatcha. So karon 7:33 na. Nag-text na sa sila madam na padong na sila. Then yes, na ako sa gawas na lantang. So magtungan nag-dinner. So yes, at least manatog trabaho diri natay tayo maka naglaag. So right, let's go. One eternity later. Hello guys.